Glumac Milan Lane Gutović preminuo je danas u 75. godini na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Svojevremeno glumac je za Kurir govorio o smrti. Smrti se ne plašim, na neki način sam ravnodušan, a ne bi trebalo, pošto je to jedan od ključnih trenutaka u životu kao i rođenje. Rođenje ne pamtim, a smrt pretpostavljam da ću upamtiti. Ceo život je bio nestrpljiv, ali smrt nije. On je strpljiva i mene će sačekati sigurno, govori Gutović u svom stilu. Podsjetimo, Gutović je rođen 11. avgusta 1946. godine u beogradskom naselju Umka, a potom je živeo u Kumodražu. Poslednjih godina često je kampovao i pecao. Lanetovi roditelji su bili i prosvetni radnici. Ima stariju sestru Bojanu, za koju je jednom prilikom rekao da je prema njemu uvek bila zaštitnički nastrojena. Želeo je da upiše Prirodno-matematički fakultet, ali se probao na Akademiji za pozorište, film, rad i televiziju, gde je odmah primljen. Bio brak uz kog ima ćerku Milicu. Ona je krenula očevim putem, a osim glumom bavi se i baletom. Krajem 2016. godine Milica se porodila, pa je glumac postao deda. Više od deceniju je bio u vanbračnoj vezi sa Biljanom Knešević, balerinom pozorišta na Terazijama. Sa njom ima sinove Janka i Spasova. Serije i filmovi poput Tesne kože, Metle bez drške, Otvorenih vrata, Bele lađe samo su neki od njegovih ostvarenja i projekata u kojima je dao svoj lični pečat.